Omwanchi omurigereriane kero kende toko umerana asitoko chigosanga nae Amayia anyare ko bakagwateka kuruchingongo chonsi chense na gutekera asigetaseni kiga kya Ndizi TV unakoretwa asore no murariogo Frida Kerubo Chinsa Ikomi. Chitariki cherero ni chitariki 15 omutenyo gatano narimo mwaka gwechiru bere mengwansa merongevere naibere. Nyora mangana yo asenchera yobo Kegima. Mwancho morigereria asichinse mochobo ebyorokerelio ni otochikonyara ko batoko bwaterana nere Joshua Outa. Tobasa guska gwira nande ase ekeregeke erinde ngomanye ayanyarire koba kagusakwa gutukwa na konyabwa na gutekeraga iga ase emesa ya Amayia. Mwancho morigereria agenda gotobwatia ase chinsemo chimitandao ase chinsemo chirichia Facebook ase Ndizi TV News onyare ko bagoko like go comment na boigo share ase chinsemo chirichia YouTube yenda gotobwatia abo asora nyare ko bakogo subscribe na boigo go comment amona go share. Mwancho morigereria gingo chaka kigima ni gongo kumanyibuna omorai bwense Uhuru Kenyatta ritkoria rero niganyare ko bagako mwarigani omorai bwense ya Zambia ase amagacho amanene yoborai imeyo mochi o Nairobi. Omorai yoyo o Zambia uyo manyekante mna hakainde hichilema niganyare ko bakagotarira ensetu ya Kenya abwasa guchikoyeneki obobwatani obuya ekati ensetu ya Kenya na boigo eri ya Zambia. Robot yoro asenchera yoboikiranu. Chinga kitorigereti obochorio bonene obomobwa Kenya kwanza nigobogendete gweyakera ekoko ase chinsemo chinse litukoria rero bakoragwa no moraibi kya magia UDA omosike William Ruto niganyare ko bakagotarira orogongo rwagusi erikoyeneki obobwatani obuyana boigo obobui ase chinga kitorigereti obochorio bonene kagokwana imeye chinsemo chanyamache niganyare ko bakagoyenekeri abamenye bensemeyo wochigokora Nchereli kiaranyare ko bagakoba omorayo gatano obwense. Anasema badilisha uchumi kwanza nione kwa mkono. Watoto wa taifa letu la Kenya kwanza wanapata ajira. Mambo ya vyeo ya viongozi na mamlaka ingojee kwanza mpaka tupange ajira ya watoto wa taifa letu la Kenya. Na ndio unasikia sisi kama Kenya kwanza. Si unaona Musalia Mudavadi yuko hapa? Si Moses Wetangula yuko hapa? Sisi wote tumekubaliana ya kwamba safari hii agenda ya kwanza sio kubadilisha katiba, ni kubadilisha uchumi. Na tukibadilisha uchumi, mpango yetu ya kwanza ni kupanga ajira ya hawa vijana. Na ndio tumesema kwa vyovyote mbele na nyuma, kwanza tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Tunaweka pesa kwa agroprocessing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, ndio vijana hawa wapate ajira, wajisimamie, walipe ushuru, wajenge taifa lao, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Ama mnasemaje watu wa Bobati? Mnakubali tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana. Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Na tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu. Mimi nimekuja uwanja huu, nimefanya harambee ya kina mama. Nimekuja uwanja huu, nimefanya harambee ya bodaboda. Hapa Kisii nimefanya harambee za bodaboda karibu
vikundi 20 ya bodaboda nimefanyia harambee hapa Kisii. Ni kweli ama si kweli? Na nimefanya hiyo harambee kwa sababu naelewa biashara ya mwananchi wa kawaida. Mpaka mulisikia ule mzee wa kitendawili akaanza kulalamika ati huyu Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatia bodaboda, sijui amepatia mama mboga. Mimi nataka niwaambie watu wa Kisii na nimwambie mzee wa kitendawili, wacha kulalamika milioni 2 ati bodaboda wamepatiwa, sijui milioni 2 kina mama mboga wamepatiwa. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini hawa. Najivunia sana nikiwa hapa Kisii kwa sababu nilianzia kazi yangu hapa Kisii nikiwa kama hakimu, na tumekuja hapa kuwaomba watu wetu wa Kisii, lazima tarehe 9 mwezi wa 8 tufurushe hii serikali ambayo haijali maisha ya mwananchi. Ekiombe gia Media Council of Kenya nigo ritukoria Kenya rako bakigwikirana ase omuchi obosongo erinde gwasemia gosomia abariki bamangana na boigo abanyanyimbo ase obokoreri emirimo yabo chingaki echiga torigerereti obochori obonene nigo bagochikobwaterana ase obwamo ase chikampeni chanyarire ko bachikobetanse ase barachikoeneki obokoreri obuya habari nchini Media Council of Kenya. Na leo katika mkutano wa leo marsha ilikuwa ni katika ile tunaita uhusiano mwema kati ya waandishi wa habari ama vyombo vya habari na afisa wa usalama, especially wakati huu ambao tunatarajia kwamba kura itafanyika leo. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa mawazo yetu ni kwamba tutapata mengi na waandishi watafanya kazi mingi kama kuna uhusiano mzuri na vyombo na security agents, kwa sababu wao ndio wana provide security. Na wakati huo wa kura tumeona kwamba kampeni kumekuwa na visa vingi ambavyo waandishi wa habari wametishiwa, wengine wamepigwa katika mikutano ya kisiasa, kutishiwa na nini. Kwa hivyo tukaona kwamba tukiwa na uhusiano mzuri na maafisa ambao wanahusika, itakuwa ni rahisi pengine kama mwandishi wa habari pengine anapata tatizo, tutapiga simu mara moja na waweze kutusaidia kumwokolea maisha. Mwanji murigereria togoska motu ase orobotironde nigongo kumanyibuna ebirundo nigo bigendete koeneki gwachinga kichiga torigerereti obochori obonene abwase twotigairi amatuko 58 erinde torigereri obochori obonene ekiama gia Azimio la Umoja nigo kerene kera ekenene mono ase okoeneki buna kenyere ko bagie goikerana ase chinsemo na kuyakera ekoko erinde koeneki obebui ase obochori obonene bogocha. Omokonyi w'umuraibe kiamagia Azimio la Umoja uyomanyikanite buna omosubati Martha Karua niganyarire ko bakagotarira chinsemo chia Kerugoya abwasanyarire ko bagakoenekeri abamenyi be chinsemo echo na chigokora obonjereriki eserikali ya Azimio la Umoja iranyare ko bage koira obobui bono niganyarire ko bakakobaenekeri abamenyi be nsemeyo nigara chigokora obonjereri ase chinsemo cho bachenu anena mono ase chinyagitari che serikali asara chikoeneki buna nanyare ko bagakobeka amaliogo ase chinsemo echo nabo igokoeneki obokoreri obuya. Siko kwa hali duni kushinda wakati hatukuwa na ungatuzi. Na hospitali sio ngorofa. Ngorofa ni nzuri na tunaipenda. Lakini kama hakuna kasi ya kuhudumia watu ndani ya ngorofa, hiyo ngorofa ni bure. Ni hata afadhali nyumba kidogo iko na daktari na iko na nini? Na dawa. Haiwezekani uwe unaingia hospitali ya county na ndio hospitali kubwa kwa county, unaambiwa tafadhali enda private kwa picha, enda private kwa kutafuta dawa na pia kutafuta daktari yako na umaarifa. Kule kwa Kebudha Kebwana, na mimi namtaja sana sababu nishaenda huko Makueni nikaona ako na wataalamu wote. Hata kama ni kimo unafanyiwa huko, kama ni picha aina gani unafanyiwa. Hata mwaka uliopita alipatwa na magonjwa kidogo, alienda na akapasuliwa upasuaji kidogo huko Makueni, hospitali teno ya Kirugoyanga abanaga ko Maku. Huyo ni mtu ako na imani na ile kasi amefanyia watu yake.
Serikali nabo igonigo yenyario ko bagikobwaterana ne wizara yobochenu ase okoene kibuna abana kurwa ase emiaka ebere oika emiaka 14 banyere ko babakonyora eliogo liebianda umorobili yo nigo konyara ko bakogokorekana ase chiskuru imeyechi county chonsi chenseito ya Kenya imeye county ya Kisii nigo umorobili yo nyara ko bakogokorekana abo ase abariki baito bamangana banyako bakoika ase eskuru yoboroso ya St. Pius Preparatory na gutwariganiria oroboti rukubwatia Asa maleta ko Grace Komboka, Public Health Officer Nyakoe Ward, ente netamane mangana nsemo che skuru. So far, twatwara sesi ya warming ya koruyali kero mwaka ke skuru chionsi either private or public schools. And before the exercise, tutokora training like now in Kisii County, twawate training exercise kisa balimu. First we train the trainers and then we train balimu. It was on 7th and 8th within Kitutu Church sub county. Twakora training tukadistribute mariogo tukabudisa abalimu na kitogo chibakora in every school abalimu bagocha baba trained a health teacher and a head teacher depending on the number of students babwate kere school kere baba trained bakobundisuna bagocha. So in Kisii County we are having the distribution of the exercise of the deworming on the 15th, that is today, whereby we go to every school kere school kero mwana akoego lakini tubate exception ya bali batari koego. In case umwana karwarete tariko guteterecho akobwana kera bwenire onye exercise yako yerire ogere to the nearest health facility onyara ko eliogo na bali babwate any other underlying problem bali ko marioga aju. So first to atare the exercise ya chiro biya ndaranyora any complaint and we are hoping for 100 or past 101% on the exercise of the warming etokonya abana be skuru egere mbanyora absenteeism kuru skuru banyara kobera eskuru kosomba bia Serieta Nyata Bernard mwalimu ku St. Pius igobono kere serikali ya Kenya yamuhete koleta ntetere yo guduomo abana kagete nekerengelike yabwat dande onye abange babo bono bakumis ko kutoke school because of those worms bono chiwomze jino turigete ko chikonya at least abana bakoreki abana barubaira ne babere school attendance imekuwa poor because of those worms. Serikali gikobwaterana ne kiumbe gya NCIC nigo banyarire ko babakoigora omorobelio ase enchira ya bene oyu ogochikoene kibuna chibura burunjiri gochikoene kigwa chinga kechiga turigerereti obochori obonene bono omorobelio nigo nyarire ko bakogokorekana ase omochi o Nairobi abo ase omonachi ebina omonene madakome anyarire ko bakagoteba ebina byengencheyo nigo birachikonyara ko babikoera omutinyo yoiga. When we came out with this hate lex, we were attacked by many people saying, how can you name or include these names, these words? But it's true, these words are innocent until they are used for a purpose of incitement and leading to violence. It is not a joyous occasion to see somebody being prosecuted. We want people to be working to develop this nation. We will be partnering with the NCIC to ensure that what the judiciary is required to do to operationalize this action plan, we will do. And we will ensure immediate and expeditious resolution of all the matters that will come before us. Togotigana na yoni gongo endeye maseyemo ase county ya Nakuru awasengo komanyibuna omubere bw'omorokigwa oyomo bw'emyaka 15 nigonyara ko bakogotoka ase enyanja ya Solai abo ase anyalte ko baga kweruta magega yokoboligwa ase obokoleri obobe bw'amatemu omubero yo o Johana Rotich nigonyara ko bagokorusiguna baki ontimbu abo ase oirwa ase enkendu shuku kuwa ni suicide. Nataka tu kuomba ya kwamba kwa wananchi na wazazi wote
Kwa wakati huu imekuwa wakati ngumu aswa kwa wa youth. Changamoto ambaye inawakabili hawa vijana inataka watu wote wakaribia hawa wazazi na walimu na kila mtu wakaribia hawa watoto, kwa sababu kuna changamoto na vile pengine vile tunawaongelesha tujaribu kurevine maneno ambaye tunaweza kuongea na wao, kwa sababu akili zao inaweza kuleta changamoto ya baadaye. Kwa hivyo tujaribu kukua karibu sana kwa hawa, kuwaongelesha hawa vijana wetu, kujue challenges ambaye wana face kwa kila wakati, ili changamoto za kama hizi sisiweze kutokea. Korua ase orobotirio nigo naikire omoelio bwa Amayia Chinsa Ikomi ase nchira yobwenge korendo mwanchi omulirirango kwa sabato basagoskato basakonyegera gendera kubwatia emirobirinde ekobwatia imeya Ndizi TV nabo igogendera gutobwatia ase social media platforms teto chansi ase chinsemo chicha Facebook onyare gutobwatia ase Ndizi TV News onyare ko like ko comment nabo igogo share ase chinsemo chia YouTube onyare gutobwatia ase Ndizi TV News onyare go subscribe go comment na go share ase chinsemo chia website onyare gutobwatia ase www.ndizitv.or.ke mwanchi omorigereria abunona ikeire omoerio bwa Amayia na Ndizi TV ase enchera yobwenge korende tobasa gosikango nyorore ayo na mangi anyaria ko bakagwatika koruchingongo chensi chense chikoraga enseyemo mwancho murigereria ase chinsemo chebiorokerelio tonyare ko batoko bwaterana nere Joshua Auta Herietariane Frida Kerubo.